Yan na yun, mga kabombo, yan ang oras inakapod naton ito usang LNU concert producer, mga kabombo, yan nga pagdumaraon yan ang Marso So yan mga kabombo aliaton kaupod nato ni Ma'am Jeanna Marie Sydiongco usang LNU concert producer. So ma'am, before we start introduce natin imo self ngina nito na ginidumarayan ang LNU concert. Maupay nga aga mga kabombo, ako po si Jeanna Marie Sydiongco, usa po ako nga producer han LNU Concert. So usa po ini nga tradisyon na LNU na ginudumara ini nga LNU Concert every year, annual po ini ngan exclusive po ini ha mga communication student. Usa po ini nga amon pinaka major kumbaga nga project hit pagiging communication student. Yes po. Alright. So, saan inina nga LNU concert, Jeanna? Buwas na po ini. Alright. Mga around 6 p.m. March 2, 6 p.m. Dadarin ni ha LNU HRDC Multipurpose Hall. Alright. So, ano inina, ma'am? May ba hini ticket or this is free for everyone na? Bali, ang amon niya na target at amon concert is we want our concert to be purposeful. So, for a cause po iniya nga concert. So, bali po, may na po kami tickets worth 50 pesos. So, ini po liwat na amon tickets. Kung mapalit po kamo, may dalat kang mabubulig ha amon LNU adopted na community charity. Bali, ang ticket sales, mahingat to po ha amon specific or LNU, yun po, specific LNU community charity po. How about, okay, go ahead. So, pumalit na nga ni ka mo, makaka-contribute pa ka mo. How about our guests? Nabatian namon nga may ada mga artists ang invited. So, hino inihira? Yes po, we are blessed that this year's LNU concert nakapag-invite kita hin special guest, which is Ira Mendiola, and we also have Lijan, mga local artists, but yan na they are thriving and mga aspirant yaping that hopefully mabless sila liwas with more exposure. So yes. So may dapat ko estimated na populations compare to mga accommodate ito sa sulod to niya ng LNU concert. Bali, ang ma-accommodate po gym po kasi is around 1,000 po. 1,000 lang po. And ito po nga amon tickets, 1,000 lang po ang amon ni ihap kasi we also consider syempre our audience kasi magiging makuri rather ang ventilation inside HRDC kun magsobra-sobra kita. Usa man po liwat ako nga usher, so I will be assisting you amon mga guests pag sulod hit aton HRDC. Speaking ito sulod to ng concert ma'am, in mila baka mo ay inandampang ibang pasabog para ito ato ng mga audience. Yes, usa na po ito nga amon artist. Ganyan na po kasi nga amon concert, damo po ang new faces. I would say kasi before may mga traditional segments po kasi kami nga ginfa-follow. Bali, may na po kita hosting segment, dance segment, production segment, nilagap kita band segment, ngahing musical segment. Dati po ang amon face boys, may naman po kami ito naman mga SB19, kumbaga mga datingan nera. Pero naman po ginhimo yan na igo all in one namon. So, pagkita ka mo para makita niyo kung paano namon inigin sunod-sunod ang sequence or ang flow concert rather. Okay. So ma'am, kalugangan nga pala question na ako. Ang pag-start han LNU concert kinang nga tuig ano po mga naging challenges niyo First of all, pag-accumulate po mga sponsorship. Kasi ako po as a student, syempre, may iba-iba man good liwat nga mga iba man nga tao. So, kami liwat, naging challenge talaga haamon pag usa-usa mga store, kung hindi po ito willing. Kasi syempre, paano namon yan mako-convince na maging sponsor namon. Usa pag-ihapon paki-coordinate with your co-producer. Hindi naman po ito mawawala at mga conflict, but it's part of the experience, which is something that I
carry on, and I appreciate the most kasi with my co-producers naman, they are doing their very best para ma-pull off namon ini nga tomorrow maging successful talaga ini nga amon concert. Above all, it mga challenges na amon na face, it's always part of the process, but syempre we always use it as a lesson. Okay, clarify ko lagi hapon na Jeanna. How much is the ticket and ano nga oras magtitikan tomorrow? Bali, ang ticket po is worth 50 pesos. And then, magtitikang po kami pagpasulod mga around 5:30. So, 6 p.m. po ang tikanghan LNU Concert. Okay, so hain pwede po malit ito na ticket mismo nga do pag walk-in or like may aring hapon online, ano ba? Online po, pwede po kang mag-visit BA Community Facebook page. Pwede ko po mag-inquire. Kaya kami po liwat na mga students, mga producers, may daliwat pa kami mga tickets na amon igbabaligya. Regarding naman po walk-ins, kikitaon pa natin kasi syempre 1,000 lapuan amon ma-accommodate. Yes. So, yes po, baga ita ko na lang masasuggest is mag-reserve na laliwat ka mga dahanin mga tickets para waray problema pag sulod hit concert. Okay. Dating past concert, may ada ba hapon na ticket? I mean, may ada bayad or free hiya totally? From my knowledge po, baga waray man po ato hera before mga tickets. Free concert po hera talaga. Pero yan alam na talaga ito po purpose kaya kami nag-tickets kasi we also want to help. Yes po. So, po ito, nagpa-tickets kami kasi syempre, we also want to entertain you guys. Di-relay niya ang concert nga unusual natin na nakikita, no? Kasi we have different segment and very diverse talents ano ipapakitahan amon mga mga talents, mga performers. So, since na mention naman itong mga segments nga baga makikita ton ato mga audience in particular ma'am, paano na ton ato mga outsider like nit era magiging pag sa itong LNU kay video kay pag nagiging stricto may stricto makaisto ka guard pag rin naman pinaka venue po ito na baga flow ni ma'am. Balian man na nabuliwat sa mga outsiders kasi pwede man hera mag-top in itera mga sangkay mga sangkay na student LNU. Kasi I think ang mga siguro naman informed naman po ang mga security officers na pwede na po kami magpasulod during foundation week. Medyo di rin na po kami ito magiging strict kasi open po hiya to different schools and different guests na gusto nila magkita. So, kung outsider po kamo and you have a friend who is a student sa LNU, you can tap them if you're interested to watch the LNU concert. Okay, so may arigi hapon mga booth sa sulod. Am I right? Yes po, may mga booth. We have sponsors din po na nag-booth hera. Okay, alright. So ano ba ito na pagkakaiba itong LNU concert tomorrow mga previews ng mga concerts? I would say, the best word would say pasabo. There are a lot of new faces, as I have mentioned earlier na may papakita naman yan. I hope ma-pull off yan. You will like it. Yes, amo po ito. Daw po ito ang mapapakita nga bag o haiyong. And I just know, kasi naman mga talents nga, talents na po hera before. Na hinya na-try nera ibaliwat nga segment, may dalawat nila natatry nga ibalot nga talent na I think na makikitaan talagang fullest potential nera. So, amo kasi nit mo pa LNU concert because it showcases different talents of each normalista. Nag-open man po gyap kami yan hanamon LNU concert na open po hiya mga alumni. So, bisan graduate na po at to hera, pwede lagyan pera maging talent hanamon LNU concert. So yes po. So far yun ba damo na itong napumalithan na tickets? Damo paghihapon itong slots free? I would say akong po part naubos po na akong ticket. Kasi tagusaw sa manhamon producer may da po kami specific number of tickets. Di po ako makaka-assure regarding liwat kung ubos na ba kay ako ni mga classmates may gine-reserve po ito hera. Pero ako ba ito ako masasuggest mag-tap in la talaga kamo mga kakilala niwa LNU para liwat makag-reserve kamo kung may na ba. Pero I'm sure may na pa ito kasi tomorrow naman po ang concert. So, yes. Pero do you guys expect nga mapupuno ito yung venue?
Yes. I-claim ko na ito naman sa sold out. Kasi syempre as a producer, we are claiming, fingers crossed, na ma-sold out talaga yan. And syempre hahakon partly what na ubus man. So, yes, I hope iba ko nga mga ka-producers maubos talaga. So speaking ito, yan naman mga concert yan ng 2026, siyempre, mas pinabungga ini. Ngayon yung concert niya, and of course, ma'am, mapautanang pula, ito ano naging tema ini, or making ko ba ni HSDG? Opo, kind of. Namun kasi overall theme for the concert is faith. Wow. So, hakon po yan ang logo, hakon t-shirt, it's Anchor. So, we opted for what could be the best symbol that best represents faith. So, that is Anchor. Kasi Anchor keeps us grounded, no? Even if the water gets rough, Anchor stays us grounded. So yes, an overall theme po naman is faith, and an amon po na himo nga logo is amon niya Anchor. Oh, for the musical, ano ito yung title? Parokya ni Eddie, the musical. Wow. Sitcom po yung tiyatake. Tapos Mapapaganda. mga singers. Yes po. Ano tong Face Boys, ma'am, ano ba nit atong baga ginalauman niya ng makikita to naton audience na nakakaiba naman ito naglabay ng mga LNU Concert. The visuals. Ooh. The guwapo nila, and I love their voices. So I hope ma-entertain kayo nila, and then, syempre, pakiligin kayo. So mga sa Cobiton LNU Concert, I'm not mistaken, may mga prizes gap ini during itong mga audience, like may mga sunbay di ba sa Cobiton LNU Concert? Yes po, anaton po tickets. Pwede po kang ma-fill out yung name para po white na part hanaton tickets. For raffle ito hiyang. And kung mabunutan ka, makaka-receive ka po any gift certificate or voucher that was sponsored by our sponsor. Yes po. Okay, how large is your production team overall na, no? Overall po, we are 27 in class and we have specific roles. So, that's how big we are. Ako po, I'm one of the stage designer. And then, usa po ako nga member ng producer for hosting segment. So, usa po ako nga na spearhead for that segment. So ma'am, since na-mention ko ganun nga sa kagap na stage designer, di na itong pag-produce ito na pagkuha ito maupay nga, like, background, anong ito kakuri ini? Like, ikaw kumpara nato ng mga naglabay gap ng mga stage, na designer gap na naging LNU Concert. Naging considerate talaga ako with my talents, with our talents rather. Kasi syempre, we want to think over their safety din. Pero ako I did my best na maging different talaga hiya. Far from the previous na mga traditional or how we used to decorate mga stages. Ako namiling talaga akong mga inspos online. Kung pauna ba pag-decorated stage. Although may mga experiences na ganda ko, pero not this big. Not this big na it will accommodate 1,000 na mga audiences. Regarding naman na ako yung preparation, nag-DIY ako iba ko mga decorations sa stage. Tapos ang iba naman, syempre, nag-effort liwat kami para liwat maging presentable ang ating stage. Alright. Bombo Jake? So, bago po nagkampal, medyo damo na ngayon ako, pag yan ma'am, ito na since medyo 1,000 lahat accommodate natin, na itong venue natin. May mga ginhatag po ba nga bulig ito na other na mga department sa Cobiton LNU, like mga bulig pwede may contribute sa LNU Concert nga mas mapabungga pa ito na ini nga pagdumaraon nga concert niya. Opo, bali natin administration hit LNU rather, very supportive naman po bisan palahan process na namon auditions, nabulig po hera pa promote ang LNU Concert, na i-invite po gihap hera. Yan, may tamon actually sponsors from LNU na mga staff, deans, faculties. Yes po, tapos may po naman mga organizations like the ROTC, tas from, if I'm not mistaken, assist po kami hit mga ushers from tourism na mga students. So, dirila kami na mga producer and mag-assist, yan magka-crowd control, kundi pati from different organizations that will help us
to secure and syempre secure nga makontrol at aton crowd. So secured kami ito kasi we have ROTC, kami pala producers, may napakita mga tourism students. So yes po. So, kuan man no, allowed man itong outsiders, right? Opo, Okay. yes po. Ayun. Ma'am, ito na, since itong pinakakatapusan nito, baga ending nito ng iyong concert, anong pong oras, di ba? Mag-end Estimated? concert, estimated mga 9, Early pa? 9:30. 6 to 9. Opo. Mga sugat. Ako po, Like, dating yung concert, may mga fireworks display po ba tayo inaasagan din? that's a surprise that Abangan. Yes, abangan nyo yan. Okay. Talagang kasi Talagang pasabog po. pinagandaan ko din yung concert Opo. 26, And of course, ma'am, eto na kabug-usan nga pag-produce ng yung concert, ano tong pinaka most important na consider niyo para may matutunan iton atong mga mga audience, hining pagkikita ang buwas nga adlaw. Ang pinaka-important, no, is that crafting want to present ha aton audience. Okay. Like for instance, hosting script, we were very meticulous when it comes to the comments, the ad-libs, para naman ma-entertain ang aton audiences. Tapos, iba nga segments, like a musical, nag-conceptualize talaga yan something that is relatable to the general audience. Yan, ang iba-iba nga mga audience, they really segment rather, nag-conceptualize talaga kami in something that is relatable para liwat maging connected kami audience. So we were very considerate process by process, step by step. Okay. Guti ay nga spoiler. Kanina you have mentioned nga ito yung theme is a faith, right? So ano ba ito specific na lesson nga karoyag yung ma-take away ito audience after pagkitaan ito yung concert? Faith in talent, faith in students who want to showcase that may nira ipapakita liwag. Aton kasi mga talents kasi, they are also busy with their academics. But they also want to show how versatile they are. Kasi, imagine, working alongside with your academics and then thesis and then a lot of things, tapos performer ka pa. So yun po, we want to emphasize na faith, we trust our performers na mapupull off nila tomorrow, and yes, we respect and honor their talent. So speaking ma'am, ito ang aton LNU concert, legal naman ito aton mga ma-attend liwat, ma'am. May mga nakabutan na po ba ng mga babasoran kasi mismo sometimes pag talaga may mga solid nga big event, dire may wasan nga katima hiton event damo nga basura ini po ma'am, may mga designated na po ba kita? Yes po. Bali kami nga mga producer, tagan na kami mga specific roles. So, ito liwat po hit crowd control, hit aton mga garbages. Syempre, makokollect nato dito yan, maupay nga, maalis ito natin. So, rest assured, di rin magiging makalat ito aton concert. Okay. Sige ma'am, ini message na like encourage no ito na publika nga magatan ito yung concert. Go ahead. Mga kabombo, I invite you to please watch the LNU concert held tomorrow, March 2, 6 p.m. at the LNU HRDC Multipurpose Hall. Okay. Alright. Mga kabombo, no? Ito na Ma'am Jeanna Marie Sydiongco, no? Bombo Jake. Ayun. So, damo nga salamat mama pagupunda mo. Thank you so Dahil kaya much. pinamahagitagap kami na ilan yung concert,